kubera ko abantu bamaze umwanya bicaye, reka bene data baze dusirimbe iminota mikeya tubone gukomereza. Hallelujah, hallelujah. Sizo gushidikanya, ubwira ubw'Imana burakomeye, Imana kwerekanwa k'umuntu ikamamazwa mw'isi we. Sizo gushidikanya, ubwira ubw'Imana burakomeye, Imana kwerekanwa ikamama. Sizo gushidikanya, ubwira ubw'Imana burakomeye, Imana we kamamazwa kandi yaje ashakashaka icyari cyarazimiye, arapfa ku musaraba kugira ngo aducungure, kandi yaje ashakashaka icyari we arapfa we ku musaraba kugira ngo ducungure. Haleluya, 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 haleluya. Yesu we yanesheje Satani, urupfu we n'ikuzimu. Haleluya, 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 haleluya. Yesu we yanesheje Satani, urupfu n'ikuzimu. Haleluya, 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 haleluya. Yesu yanesheje Satani, urupfu n'ikuzimu. Pilato arabaza, ayiwe Yesu na Baraba we, mbese mbabohorere, tuye kubohora ndewe. Abayahudi bati we, nabambwe Yesu nabambwe,
tuzamuke mureke tubanze twumve ijambo turaza gusirimba nyuma. Ijoro ryatinda guca hirya no hino tukabura inzira, ubw'ijoro ryatinda guca hirya no hino tukabura inzira, ubw'ijoro n'ubw'ijoro ubw'ijoro n'ubw'ijoro ryatinda guca hirya no hino n'ubw'ijoro ryatinda guca hirya yewe hirya no hino ukabura inzira, n'ubw'ijoro ryatinda guca mana we hirya no hino ukabura inzira, n'ubw'ijoro ryatinda guca hirya no hino ukabura inzira, muhumure mukomere mushikame igitondo kizarasa, muhumure mukomere mushikame igitondo kizarasa, muhumure mwese mukomere mushikame igitondo kizarasa, muhumure mukomere kizarasa, muhumure mukomere mushikame igitondo kizarasa.
Mana ndagushimiye. Uhoraho ubugingo budashira. Aide l'assemblée méritative d'orientation et d'ordonnance. Sikadumu katika evenzabre beritike donitas. Aïe, Yeshua. Elle assemble méritation et d'orientation. Sikadumu katika evenzabre beritike. Elonga limarida sibre elote etanitas. Etiba etidre doritike donitas. Aïe, Yeshua. Uhimbazwe Yesu. Haleluya. Turamburiza Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. N'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 17 umurongo waho wa 3. Yohana 17 umurongo waho wa 3. Dusome mu izina rya Yesu. Ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Amen. Twongere dusubiremo. Bibiliya iravuze ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Amen. Twongere nanone dusome ni muri Yohana n'ubundi ibice 10 n'umurongo waho wa 10. Yohana ibice 10 n'umurongo waho wa 10. Bibiliya iravuze ngo umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Amen. Bwana sifiwe. Turashima Imana ko itugiriye neza muri uno mugoroba w'uyu munsi wa none, ikaba yaduhaye amateraniro meza. Imana ihabwa icubahiro. Ubundi twishimiye kubana namwe, Imana ibaha umugisha. Twishimiye kubana n'abayobozi b'abanaziri, twagaza tubakurikirana tuririya, ariko kandi kuba turaha ni umugisha ukomeye. Imana ibaha umugisha. Akarusho noneho perezida nasanze tuvukana ni mubyara wanje, nje nari muzi ariko iwe ntiyaranze, kubera ko baje no kera natwe tuje Burundi, kuva Burundi no muri Kenya, ntiyagira amahirwe yo kumenya, ariko abari muri Kristo Yesu baza bahura, duhujijwe n'ibi bintu kandi byiza. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Niyegereje gwiyereka, Imana iguha umugisha. Ni umuvugabutumwa mwiza, akaba n'umuyumbe. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. By'umwihariko niyegereje mugenzi wanje twavanye muri Kenya, Mama Salomo. Twaraje tugere hano wagira impamvu zo gusubirayo, ariko noneho yakoze ikintu cy'ubutwara aragaruka. Imana imuha umugisha. Niyegereje umuyobozi wa gahunda Kwizera n'inshuti yanjye cyane. Imana iguha umugisha. Turi kumwe n'undi musista wacu hari inyuma Mutesi, turamwiyegereje ngo yegere. Imana imuha umugisha. Bwana sifiwe. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana tudatinze. Mu minota bampaye sindenzaho habe n'umunota umwe, yose ndayubahiriza kuko bayimpaye. Dusomye ijambo ry'Imana ryavuze ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Amen. Ni ukuvuga ngo ubugingo niyo topic tugiye kuganiraho uyu munsi. Tugiye kuganira hejuru y'ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho mu yandi magambo ni ukubaho kwiteka. Iyo umuntu afite ubugingo aba afite kubaho kwiteka. Ni ukuvuga ngo ibidafite ubugingo ntibifite kubaho kwiteka. Kugira ngo tugire kubaho kwiteka nuko muri twe haba hariho ubugingo. Amen. Iri jambo uyu ni Yesu Kristo yaza asabira abigishwa biwe, asabira n'abandi bose bazamwizera. Aravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, kandi bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ari mu bugingo aba yakiriye kubaho kwiteka. Nimba ufite ubugingo ufite kubaho kwiteka. Duhe Imana icubahiro. Haleluya. Usomye igitabo cy'Itangiriro, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi,
ngo isi yari itagira ishusho, bwari ubusa busa gusa. Irarema ku munsi wa mbere kugeza ku wa kabiri, ku wa gatatu, igere ku munsi wa gatandatu iravuga ngo reka tureme umuntu mu shusho yacu, iricarire mu muntu usa nawe. Yaremye umuntu mu mukungugu ariko imuhumekera umwuka w'ubugingo, iramurema kugira ngo atware ibintu byose. Ibyo yari yaremye guhera ku munsi wa mbere ukageza ku munsi wa gatanu, yaremye umuntu imuha ububasha n'ubutware bwo kugira ngo abitware. Icyatumye agira ubwo bubasha nuko yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo. Ni ukuvuga ngo ibiremwa byose ntibifite ubugingo, ariko umuntu afite umwuka w'ubugingo. Haleluya. Umuririmbyi yaremye aravuga ngo niyo mana yonyine y'imbaraga Isimi intebe n'ibirenge yaremye umuntu mu mukungugu imuhumekera umwuka. Amen. Imana imaze kurema umuntu imuhumekera umwuka w'ubugingo, ngo imare kumuhumekera umwuka w'ubugingo iragenda imuremera Edeni. Imaze kumuremera Edeni imuha gutwara ibintu byose, ariko imubuza ibintu bibiri. Iramubwira ngo imwangira kurya ku giti kimenyesha ikibi n'icyiza, n'igiti cy'ubugingo buhoraho. Amen. Umuntu amaze gutura muri iyo ngobyi yari afitanye ubusabane buhagije n'Imana. Ni ukuvuga ngo yavuganaga n'Imana uko ashatse, kubera kuko yari afite umwuka w'ubugingo. Umwuka w'ubugingo iyo wamaze kukugeramo uza wakira kubaho kwiteka. Kubaho kwiteka nta burwayi buba burimo, nta ntambara n'isi umuntu agenda ahura nazo, kubera ko ufite umwuka w'ubugingo. Bwana sifiwe. Noneho Imana imaze kurema Adamu imushira muri Edeni, imuheza ibintu byose irabimwemerera, ariko iramubwira ngo igiti kimenyesha ikibi n'icyiza n'igiti cy'ubugingo buhoraho imwimira ko utazabiryaho. Imaze kumuremera umufasha wiwe araza inzoka iramwosha. Noneho ngo imare kumwosha bituma atakaza ubusabane n'Imana. Bwana sifiwe sana. Ni ukuvuga ngo ku giti niho umuntu yacumuriye, kandi ku giti niho twaherewe ubugingo buhoraho. Bwana sifiwe. Noneho inzoka yamaze kumwosha umuntu abakoze icyaha, umuntu abatandukanye n'Imana, mbese tuva mu busabane buhagije n'Imana, kuko icyaha nicyo kiza kituzanira urupfu. Bwana sifiwe sana. Ni ukuvuga ngo Adamu wa mbere yazanye icyaha, ariko Adamu wa kabiri yatuzaniye ubugingo. Uwo Adamu wa kabiri niwe Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Ku giti niho twacumuriye, ariko ku giti niho twasubiye guherega ubugingo. Yesu ku musaraba, igihe yari amanitse ku musaraba, yaraje kuduha ubugingo buhoraho. Niho haha twasomye havuze ngo umujura ntazazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica, ariko ngo iwe yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, kandi ubugingo bwinshi. Ni ukuvuga ngo iyo turi mu Mana tuba turi mu bugingo. Haleluya. Iyo Yesu Kristo yaje muri twebwe, akaza muri twebwe, niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo nukuri yatugezemo asigaye abana natwe. Aravuga ngo ngwino wiha Imana yera kugira ngo yeze umutima wawe. Ni ukuvuga ngo Imana iri mu mutima wawe iza yeza. Haleluya. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu Kristo asigaye abana natwe. Imana kera yagaze ija ku musozi, yagaza umwuka w'Imana wagaza ku bantu ugasubirayo, ariko noneho yatugezemo asigaye abana natwe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo turaba muri Kristo. Kuba muri Kristo, turaba muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo yaradufashe atwinjiza muri we, turi muri w'indani. Muri Kristo Yesu nimwo turi, kandi abari muri Kristo Yesu ijambo ry'Imana rivuga mu Roma ngo ntateka bazacigwaho, ngo kuko umwuka w'ubugingo buhoraho waramfashe ngo mbaturaho umwuka w'urupfu. Bwana sifiwe sana. Siko bizaba mu bamutegereza, nta muntu n'umwe uzigera kogwa n'isoni, ahubwo bava mu masezerano ari nta mpamvu. Abo nibo bazakogwa n'isoni. Iyo umuntu ari mu masezerano taza kogwa n'isoni, ni ukuvuga ngo iyo uri mu masezerano uba ufite ubugingo, kandi bifite ubugingo biba bifite kubaho kwiteka. Iyo wamaze kwakira kubaho kwiteka uba uri mu masezerano. Iyo uhagaze mu masezerano uza ugenda utanyeganyezwa. Ni ukuvuga ngo turakomeye kandi turashikamye kubera ko duhagaze neza mu kwizera. Haleluya. Haleluya. Nasomye igitabo cy'Abaheburayo kiravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ibyiringirwa ko bitazabura kuba. Ni ukuvuga ngo ubugingo buraruta ifeza, bukaruta izahabu, bukaruta amafaranga, bukaruta viza, bukaruta amazu meza abantu bashobora kubamo. Ikitagezweho ubu nyine ni ugushaka ubugingo, kandi aribwo bw'agaciro.
Bwana asifiwe sana. Mureke duharanire kugira ngo tubone ubugingo, kuko Yesu Kristo yaje kugira ngo tubone ubugingo, kandi ubugingo bwinshi. Nasomye icyo gitabo cy'Abaheburayo kiravuga ngo kwizera niko kwatumye Iburahimu abashishwa gutamba umwana we Isaka, ngo kuko yazarangiza imbere yiwe akabona imbaraga z'umuzuko, kubera kuko yari yizeye. Kwizera ngo niko kwatumye Abeli abashishwa gutamba igitambo cyiza kuruta icya Kayini, ngo kuko yari afite kwizera muri we. Ngo kwizera niko kwatumye Mose ngo amaze gukura yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Faraho kubera imbaraga zo kwizera. Bwana asifiwe sana. Kwizera niko kwatumye Enoka aja mu ijuru adapfuye. Ngo kwizera niko kwatumye Nowa ngo yubaka inkuge, mu gihe bariko bamuseka bakavuga ngo uyu yashaje nta bwenge akigira, ariko kubera ko kwizera yari afite. Kwizera niko kwatumye Sara wari umaze gucura inshuro 2 abasha gutwita arabyarararera kubera kwizera. Bwana asifiwe sana. Kwizera ngo niko kwatumye Mose baja ngo kumushira ku mazi, ahaba amezi 3 baca ku itegeko ry'umwami, umukobwa wa Faraho aramujana kubera imbaraga zo kwizera. Ni ukuvuga ngo ubugingo ntibuzanwa n'amafaranga, buzanwa no kwizera Yesu. Haleluya. Nitwizera Yesu tuzabona igitondo. Kugira ngo tugere mu gitondo cyiza cy'ubugingo nuko tubanza kwizera. Abo bose ngo bafuye bakikizera, bari batarahabwa ibyasezeranijwe, ariko ngo babiroraga bikiri kure bakabyishimira, ngo bakumva banejejwe nabyo. Haleluya. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Abo bose bari Iburahimu bagasa bizera, basara bakizera, ariko bari batarahabwa ibyasezeranijwe, bari batarabigeramo, ariko ngo bakabyishimira bakanezezwa nabyo, kuko dufite Imana y'ukuri. Bwana asifiwe sana. Nasomye igitabo cy'Abakorinto igihe Pawulo yaza agenda aje guhamiriza abafarisayo n'abasadukayo, abahamiriza iby'umuzuko. Yarababwiye ngo kuko nabanje kubabwira ibyo naje nabwirijwe, ngo kuko Kristo yapfiriye bose kugira ngo twaye kubaho ku bwacu, ngo ahubwo tubeho kubwe. Iwe wapfuye ngo akanatuzukira. Niyo mpamvu yavuze ngo bamwe muri mwe ngo bavuga ko Kristo atazutse, ngo ariko niba Kristo atarakazuka ngo abapfuye bose bo muri twe abuzi naje nabonze baba bararimbutse, ngo ndetse n'ibyo tubabwiriza ngo biba bihindutse ubusa, ngo ndetse ngo natwe ngo tuba duhindutse abagabo bo guhamya Imana ibinyoma kubera ko Kristo atazutse. Aza kubabwira ku gice cya 20 aravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse. Haleluya. Haleluya. Ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Ni ukuvuga ngo turi mu mbaraga z'umuzuko. Amakuru dufite y'ukuri, amakuru yadukuye muri Kenya akaza akatuzana hano, ni ukubabwira ko Kristo yazutse. Haleluya. Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Yaramfiriye jewe nawe kukizaha zaje nawe. Yarapfiriye abantu bose tubona ubugingo buhoraho. Yarapfiriye jewe nawe kubw'izaha zaje nawe. Yarapfiriye abantu bose. Bwana asifiwe sana. Yaramfiriye jewe nawe, yapfiriye abantu bose. Twari kure kubera ko twari twaracumuye, twari kure cyane, twari kure, ariko twigijwe hafi kubera amaraso ya Yesu. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ubu nyine dufite umudendezo, duhagaze mu bugingo kuko turaba muri Kristo Yesu. Amen. Ngo niba Kristo atarazutse, niba Kristo atarakazuka, ibyo tubwiriza biba ari iby'ubusa. Nta mpamvu zo kugira ngo dukore amateraniro, ariko kubera ko Kristo yazutse niyo makuru y'ukuri, niwe muganura w'abasize. Haleluya. Haleluya. Nasomye muri Yohana haravuga ngo ufite uwo mwana, uwo niwe ufite ubugingo. Ni
ukuvuga ngo udafite uwo mwana nta bugingo afite muri we. kandi umutima w'umuntu ni umuntu utashobora kubesha umutima we. imitima yacu ngo izihamanya n'uw'Imana, ukaguhamiriza neza kuri umwana w'Imana. nubwo dushobora kwicarana simbimenya, ariko umutima wawe uzi guhamiriza neza ukakubwira ngo ndi muri Kristo Yesu kuko yampfiriye. Haleluya, haleluya. umuntu twaganiriye mu gitondo namubwiye ngo azagenda atekereza arebe ko ijisho ry'Imana ari we ririho. ni ukuvuga ngo iyo turi muri Kristo Yesu ijisho ry'Imana nitwe riba rireba. Haleluya. kandi ijisho ry'Imana iyo rihari kureba, namubwiye ngo azaza agenda avuga ngo I love you Yesu, Mana ndagukunda, I love you Yesu. Bwana asifiwe sana. ni ukuvuga ngo kuba mu Mana uko twese turi bene Mana. hari akantu natekereje sanga papa wanje umbyara ni mwene Mana, naje ndi mwene Mana. ni ukuvuga ngo mu Bumana ndi mushiki wiwe, mu Mana nta mwuzukuru haba, twese turi bene Mana. Haleluya. kubera kuko twese turi abana b'Imana na Yesu n'umwana w'Imana, turi abavandimwe ba Yesu. Haleluya. kandi muntu n'umuvandimwe wiwe muzamugirana ubusabane ibintu byose. Yesu Kristo kubera ko yemeye agapfa ku bwacu akatuzukira, ubu tukaba turi mu mbaraga z'umuzuko. Bwana asifiwe sana. turi abavandimwe ba Yesu. niyo mpamvu bitaza bidutera isoni zo guhamya Kristo, kubera ko Kristo yapfiriye bose kugira ngo ababaho bareke kubaho ku bwabo. Bwana asifiwe sana. nasomye ijambo muri Timoteyo, Pawulo yaramwandikiye aramubwira ngo uzugwana intambara nziza kugira ngo intambara nziza yo kwizera kugira ngo usingire ubugingo buhoraho. ni ukuvuga ngo intambara tugwana yo kugira ngo itwinjize mu bugingo, tube mu bugingo, mbese tube mu Mana. nuko ni intambara nziza yo kwizera tugasingira ubugingo buhoraho. ese uko kwizera uragufite? Bwana asifiwe sana. umuntu iyo adafite kwizera, ubundi ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. utekereje gusa igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, Bwana asifiwe sana. dutekereje icyo Yesu yakoze ku musaraba, ukamenya ko Yesu Kristo yagupfiriye, tugomba kuba mu bugingo. iyo dufashe Bibiliya tugafata isezerano rya kera, riza ridufata rikatujana rikatwinjiza mu isezerano risha. isezerano risha rikadufata rikadushorera rikatugeza muri Kristo. Kristo nawe akadufata akadushorera akatwinjiza mu buntu. ubwo buntu nibwo bugingo tubamo. ni ukuvuga ngo ubugingo dufite nta kiguzi twatanze. Haleluya. hariho abantu benshi kubera ko bari bafite ubugingo batabutakaje bitewe na situasiyo bari barimo. nasomye inkuru za Yosefu igihe yaragiye, igihe bene se bamugurishije, yagiye ngo kwa Potifari, ashitseyo ngo akora neza. noneho ngo amaze gukora neza sebuja aramukunda, ngo amaze kumukunda amuharira ibintu byose, ariko amwima umugore we. Bwana asifiwe. ngo amare kumwima umugore wiwe, umugore wiwe aramukunda aramwifuza kugira ngo basambane, ariko kubera ko Yosefu yari afite ubugingo aramwangira. ngo amaze kumwangira yigira inama yo kumubeshera. umugabo aze ngo aramubeshera, bamaze kumubeshera bamujana mu nzu y'imbohe. bamugeze mu nzu y'imbohe, noneho hari abakozi b'ibwami nabo baje gukora amakosa, nabo barabazana babashira aho ngaho, ngo bamugira umukuru wabo kugira ngo azoza bareba, ngo bajyame nijoro bararota. ngo bamaze kurota, noneho ngo mu gitondo asanga bari mu mubabaro ngo ko baratekereza inzozi barose. aramubwira ati se ni gito cyabaye ko mutishimye? baramubwira ati twarose. aramubwira ngo nyabona nimumbabarire mumbwire ibyo mwarose. ngo baramurotorera, umwe aramurotorera aramubwira ngo narose mbona ko dasereva ku meza y'ibwami. ngo amaze kumubwira gutya aramubwira ngo izo nzozi urose nyuma y'iminsi 3 uzoba uhaseriva. undi nawe ngo yumve basobanura iwabo neza, nawe ngo aravuga ngo reka mubwire ibyo yarose. aramubwira ngo nanje narose nikoreye ngo imiburo y'imitsima. ngo amaze kuyikorera ngo wari hejuru wari uriho imitsima yokeje. noneho ngo aje kumusobanura aramubwira ngo nyuma y'iminsi 3 nawe bazoba baguciye umutwe, ariko ujya wa mbere aramubwira ngo nugerayo uzonibuke. hari abantu benshi bagirirana neza bakagira umumaro mu gihe cyabo, ariko bagera imbere heza ntibibuka abandi. mureke tuza twibukana. Bwana asifiwe. ngo amaze kugerayo ashika aribagirwa ntiyamwibuka, ariko Imana izikurikirana isezerano ryayo igaca naho ritari. ni ukuvuga ngo Imana ishobora gucisha isezerano ryayo muri uru rukuta mu gihe twe tuha tureba ko uru rukuta rufunze, ariko kubera imbaraga z'Imana rugafunguka kugira ngo isezerano risohore.
Bwana asifiwe sana. Ngo amaze igihe ngo umwami ararota, amaze kurota ngo bateranya abantu bose, bananirwa za nzozi ziwe. Bamaze kunanirwa za nzozi ziwe, aravuga ati ariko iriya mu nzu y'imbohe hariho agahungu k'agaheburayo nasizeyo, none muje kukazana. Urumva ni agahungu nyine, kari agahungu gaciriritse kadafite fa na ruguru, bene se bagurishije bashike babesha se ko yapfuye. Bwana asifiwe. Noneho ngo bamare kumubwira gutyo, aragenda aramuzana, ashika musobanura za nzozi ngo vyari ivy'imyaka 7 y'uburumbuke n'indi inka zivyibushe n'izindi zinanutse. Ngo arangije aramubwira ngo mugende mushaka umunyabwenge uzomenya kujera ibi bintu, kugira ngo iyi myaka y'uburumbuke abantu bazoge n'iriya myaka yindi inzara bazongere barye. Aramubwira ngo ese ninde wundi munyabwenge ukuruta bituma Yosefu atona muri Egiputa kandi ari umuheburayo? Ni ukuvuga ngo umwami amuheza intebe ayobora abandi, bene se kugeza igihe baje guhaha abaturisha heza kuruta ahandi. Yaragiye ngo abatuzi Gosheni, bisobanurwa ngo heza kuruta ahandi. Isezerano guhera iriya kera mu nzozi yagaze arota rirasohora, kandi risohora rikiye muri Egiputa. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo iyo uri mu bugingo neza nta mpamvu nimwe yotuma ubutakaza. Nimba waratamiye Yesu ukamumira, ntibiza bikunda kusubira kumusohora. Bwana asifiwe sana. Iyo umuntu yumvishije Imana ukumva ubuzima bwawe burumvishije, ukumva Yesu aratibutse muri wewe, biragoye cyane kugira ngo umusohore. Bwana asifiwe sana. Daniyeli mu gihe yari ari mu bwobo bw'intare, intare ngo zashoboraga kumwica, yagaze araziseguye. Izo ngo iterabwoba ry'izo ntare byamubereye ihumure, ntiyigeze ahemukira Imana yiwe, ngo kuko yazareba hirya y'ibishigo by'intare akabona hariho ubugingo buhoraho. Bwana asifiwe sana. Mureke dushakashaka uburyo twaguma muri Kristo Yesu. Kuguma muri Kristo Yesu ni ukuba mu bugingo. Bwana asifiwe. Umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Umuntu agizwe n'umubiri n'umwuka n'ubugingo. Mu bugingo hakabamwe ibintu bitatu. Mu bugingo harimo amarangamutima, hakabamwe amahitamo, hakabamwe n'ubwenge. Mu marangamutima niho benshi baza bagarukira. Ibyifuzo bya benshi bigarukira mu marangamutima, kandi mu marangamutima abantu baza babwiriza, abantu baza bahanura, abantu baza berekwa, abantu baza bakorera Imana neza. Ariko kubera kudahitamo, kubera ko bakiri mu marangamutima, nicyo gihe azagenda yarenguka, yagera hirya aho pasiteri atareba, ugasanga yananiwe, kuko ubukristo bwiwe buri mu marangamutima. Aho ndirimba ngakenera ko tubana na Frank kubera ko ari umusitari, cyangwa se undi kubera ko turi kumwe, mu gihe ndengutse ugasanga ko ndiyoberanya, icyo gihe buri mu marangamutima. Bwana asifiwe. Hari akantu natekereje ubundi nsanga mu Mana nta zone neteri bamo, ni ukuvuga ngo udashushe ugomba gukonja. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bahetse mu marangamutima, dusirimbe dutangire dusirimbe, mu gihe dusirimba abantu babone ko twasirimbye. Dusome ijambo ry'Imana, nibavuga ngo umusomyi ninde utangire gusoma ngo babone kuzi gusoma. Nibavuga ngo dusimbe usanga abantu ko barasimba, icyo gihe kurasimbira mu marangamutima. Ariko kugira ngo ube umukristo mwiza urebera ku kigero cyiza, ikigero tureberaho ni ikigero cya Kristo Yesu, kuko Kristo Yesu ntiyigeze ananirwa no mu gihe yahuye n'ibimugerageza. Muri byari byanavuga ngo kandi yababajwe no kugeragezwa, ariko ngo abasha no gutabara abageragezwa bose. Haleluya. Ni ukuvuga ngo mu marangamutima niho abakristo benshi bahoteye, niho benshi bananiriwe, niho benshi baza bagendera mu busambanyi, ugasanga abandi ko baraja mu murozi kubera ko bari mu marangamutima. Ariko iyo wamaze kumenya neza, haleluya, mureke tugire amakuru ahagije kuri Kristo. Bwana asifiwe sana. Kubera ko tugira amakuru ahagije kuri WhatsApp, ukagira amakuru ahagije ku bakinyi, tukagira amakuru ahagije ku bindi, ariko ntitugira amakuru ahagije kuri Kristo. Kugira amakuru ahagije kuri Kristo biza bituzanira ubutsinzi, tukagira ubutsinzi bw'iteka kubera kugira amakuru meza. Bwana asifiwe. Ubundi umuntu iyo bamubwiye amakuru meza, umuntu wese aza yishima, agatangira no kumwenyura hayaseka kubera ko bamubwiye amakuru meza. Amakuru meza azatera ibyishimo. Amakuru meza iyo bayakubwiye uzurambirwa no kugera mu rugo ngo uyabwire abandi, kuko ni amakuru meza. Amakuru meza dufite ni ijambo ry'Imana, dusoma tukumva Kristo, tukumva turamwumvishe neza. Iyo utarumva Imana, abantu benshi baza bagenda ari impumyi, ugasanga abagabo ko baragenda bayoba mu mazu yabo, bakinjira mu mazu y'abandi, bamwe ntibamenye ko banashatse kubera kutagira amakuru ahagije kuri Kristo, akazagenda atereta umuhanda wose kubera kutagira amakuru. Ariko iyo dufite amakuru ahagije tukamenya ko Kristo yazutse, nta bindi bitekerezo. Iyo ufite amakuru meza
uzugira gutekereza kwejejwe ukagira ibitekerezo byejejwe. Ubundi Imana ntizikorana n'abantu bafite imitekerereze ipfuye, izikorana n'abantu bajijutse. Nimba udafite ubwenge busaba Imana, kuko Imana izitanga ubwenge. Ubumenyi nibwo tuja kwiga, tukiga amashuri ya za teoloji, ayo nayo ubumenyi, ariko ubwenge buza butangwa n'Imana. Bwana asifiwe sana. Mureke tugire amakuru ahagije kuri Kristo. Mu mahitamo niho umukristo azakomerera, ukaza usigara wumva Imana, ukaza wikontorora. Iyo wagaze mu mahitamo uzuba ufite umwuka w'Imana, ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana azaza ari umufasha. Yaje ari umufasha. Turashima Kristo ko atadusize twenyine, yatwohereje umufasha. Yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo ngo nzobohereza umufasha. Uwo niwe uzabana namwe. Ni ukuvuga ngo abigishwa bakiri kumwe na Yesu ntibari bafite imbaraga zo guhamya Kristo, ariko kubera ko bohererejwe umwuka wera byatumye bagira imbaraga zo kuja guhamya Kristo. Guhereye i Yerusalemu ukageza i Yudaya n'i Samariya. I Yerusalemu aho duhamiriza Kristo ni mu ngo zacu, uko mu rugo rwanje mpahamiriza Kristo. Bwana asifiwe sana. I Yerusalemu ni mu rugo rwanje. Iyo ntaje kuba narahamije Kristo mu wanje simba ndahangaha, ariko kubera ko namuhamije. I Yerusalemu ni mu ngo zacu. Ahantu ha kabiri ni mu itorero ni i Yudaya tugenda guhamiriza Kristo. Guhamiriza Kristo usigisirimba. Ubugingo ntibuzabuzana n'ukuzi gusimbuka, ubugingo ntibuzabuzana n'uburirimbyi, ubugingo ntibuzabuzana n'amajwi. Hari abantu benshi bafite amajwi, hari ibintu byinshi bifite amajwi ariko bidafite ubugingo. Iyi mikrofone ifite ijwi ariko muri yo ntifite ubugingo. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo ubugingo umuntu azabuheshwa no kwizera Yesu. Iyo wamaze kwinjira mu mahitamo uzumenya ko wa mwenda wari ukingirije ahera watabutsemo, ukamenya ko buri wese yigererayo. Ariko umuntu yakiri mu marangamutima nico gihuza usanga abwira abantu ngo baje gusenga, akababwira ngo bamusengere. Buri iyo umuntu ahagusengera taza gusengera ngo ica gusengere cyose yama kuvuga nkuko wewe nyine wari kwivugira. Ni ukuri turabishikira mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana buraharanirwa kandi twaraneze bwisha mu imbaraga. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe ko twabanye n'urubyiruko, kuko urubyiruko nibwo buzabukiza ejo hacu hazaza. Bwana asifiwe. Turaba muri Kristo Yesu. Yesu yazanywe no kugira ngo tubone ubugingo, kandi ubugingo bwinshi. Niho yavuze muri Luka aravuga ngo naje kujugunya umuriro mu isi. None niba umaze gufatwa ndacyashaka iki? Umuriro Yesu yajugunye warafashwe. Nimba wowe utarakugeraho turakamenya neza, saba Imana iguhumura amaso, duhumuke turebe neza, tumenye neza. Bwana asifiwe sana. Ufite uwo mwana, uwo niwe ufite ubugingo buhoraho. Mureke tube mu Mana, kuko abari muri Kristo Yesu nibo baba bafite ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo igikorwa Yesu yakoze ku musaraba cyari ukugira ngo tubone ubugingo. Yemeye guhinduka icyaha, urupfu. Icyaha nicyo kiza kizana urupfu. Twari turi mu rupfu, Adamu amaze gucumura twinjiye mu rupfu, tujiriye hanze. Ariko Yesu aze yemera guhinduka icyaha, aba urupfu, apfa urupfu rubi kugira ngo tubone ubugingo. None yarazutse, ubu turi mu bugingo, dufite ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu umuntu wese uzi ko adafite ubugingo akwiriye kugenda agashakisha, akamenya ko Kristo ari muri we. Kandi ntabwo ari process ndende, ni ukwizera gusa nibyo bisaba. Kandi kwizera ni igikorwa gikorera muri twebwe indani, ni igikorwa kitagaragara. Tiwondeba ngo uvuge ngo mfite kwizera. Ni igikorwa gikorerwa mu muntu indani, ukagira kwizera muri wewe, ukamenya ko Kristo yagupfiriye, ukizera, ukaba mu bugingo, tukagendera mu bugingo indani. Imana ngo yafashe ibyari bimwuzuye irabizana ibishira muri Kristo Yesu, irazira mu Bwana asifiwe. Ni ukuvuga ngo Kristo Yesu ibyari bimwuzuye ni ubuntu bugeretse ku bundi. Ubwo buntu nibwo twaye tugenderamo. Turi muri Kristo Yesu kuko Imana yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana iyibumbira muri Yesu, irazira muduha. Kandi hari umugisha, haba hari amahoro, haba hari ibyishimo, haba hari kugubwa neza. Nta kintu na kimwe kiba kibura iyo umuntu yahagaze mu bugingo. None abanaziri n'abandi batari abanaziri, mureke dushakashaka uburyo Kristo yoba muri twebwe. Yatugeze mwasigaye abana natwe. Ubu Yesu ntakija ku musozi, ubu ngubu umwuka w'Imana uri muri twebwe. Kera yagazaza ku bantu rimwe na rimwe yarangizaga poteye, kuko ntampongano y'icyaha yari bwaboneke. Noneho ubu nyine asigaye aba muri twebwe, asigaye abana natwe. Niyo mpamvu dukwiriye kuba mu bugingo. Bwana asifiwe sana. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari we Imana yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo amakuru y'ukuri ahari ni uko ubugingo buhoraho ari Yesu Kristo, kandi natwe turi muri we. Iyo uri muri Kristo uba ufite ubugingo. Ijambo ry'Imana rituganze.